nalango sa mea lavoto, autura ni tailebu, ngoma, awai tu ngai malake raki. Ando tali tawali untuk warna na radio Fijuan nanto bibi. Ya wasare mo tuibuya mai saru lotoka ando tali takana warna na radio Fijuan. Bula nalango peni waktu tiga batulu lomba ando tali takana warna na radio Fijuan nanto bibi. Na radio Fijuan nanto bibi tinabonga ni BNN. Ni sambulu binaka. Se koe ongo na pale leka ni no de tukutuku na mbungi ndai. Wandi taka na tambana ni ubisa ni sa dingoma endo na kunru mena matambose ni Electoral Commission membaleta e sona leuni bunua kile kasa mataki ni rabaka utatiko ni tukutuku laustaki membaleta na bindindi lebu ni ambaki vou. Sanga ni matata binatiko na tukutuku ie wandi taka na FBC News ni wirna bwaedor na takata Kongo eratiko melambasa. Tukuno ana na isoro na ngusuni bosa ni ubisa ni sa tomani tiko na beba ngangai e na buku ni tikinongo. Wareta ka Suresh Chand na ililu ni matambose ni Electoral Commission ni tolu na leoni bunua era sa ribote taki kina tambani ni obisa e na buku ni tukutuku los taki era waka utatiko membaleta na bendini lebu kana waedhuri e na ambaki mayongo. E na tiki utaki ni mataka na ambaki vou bakai labo ni matani tu ka bunga na sasanga vou kena programu era na turba kikina. Na iwili tau dhoko ni labo kwa ngatana matani tu ene tubutu bongo e $1.5 bilioni na dola katoka na iwili projected revenue ena $8.5 bilioni ena turba kitu ni mataka na musuki ni tina sende ena bei palasitika e wangataki wakakina na bei sau e turba kena job evaluation exercise ni tambana ni ubisa lako bata kena tumbu ni sau main na tinikan 2.5% kina rusang abulu 0.5%. Rauta ni walunan rau ni tutu baka nasi e baka ditaki salamuria na tumbu ni sau e ado sarakina rusang 5% go e rakubuti kina na coronary care specialists, intensive care specialists, kina midwives. Todo baka talangani mataka na tumbu ni sau e nagas ni buli ka baka lilita kitalanga na duty e na soni yaya may na tolu sang abulu karuna pasende kina 5%. Me pakataka na baby cots, energy bus, pakakina na steel kena aluminum louver frames. Na kena may lusi na National Bank of Fiji, e bubakale bumay na kena pakasambu-sambutaki na ilabo may bir ng daw ni politiki sa oti. Ngunit tukutugo pakanditakaw ay aset kayum na bunilawa. Kakain ng gondo-onduan nga ng bangkit taw kini en nondo bunua karauta ni ona ng rao $5 milyon ng dola e lusi en nga unang dabo kina. Ngunit tukutuku e pangabasi kataki e nangauna e bosa kina beir na ngoni buli e University of Fiji o Sayed Kayum. Kakainaka merabotula binaka e na ngauna e rabending dingi kina e na ronondolo tinikawalu. Kinang gito e na pakitabitingo na timi ni netball e na nandabunua e na vana sotsota e na bulo September kina Okotoba. May davekiri na pakalileka nonde tukutuku na kena ikuri e rano na sema na steseni na Radio Fiji 1 Kinambula FM ni pwedeng vinaka. Koromur lemu do aleke na steseni na Bula FM do aleke alanga na yawa na isala bilao. Bula FM namba 2 na sere. Dadang ko pinesiwa bo ngano ni bukatile undo tal takawali una warong ng Bula FM. Go singatoka. Bula FM namba 2 na sere. Bula FM namba 2 na sere.